Hayi bese ngana budget abantu bawubona eqhawe. Hayi bese ngena budget bafethu hayi esingena budget. Ngabenzi kanjani ke lento le hey. Maqhawe uyazi lokwenza lento le engathi uthaya. Na ngithi kanje. Ukuze kuzoba kuhle. Oh mana. Shaya video dlamini lapha. Hayi Thomba. Zobuya mkhulu ngizofayela ama blocks la ngemuva ukuze abantu bengaloko bedlula la yezwa. Yeah. Kuzosala khona kodwa. Hayi. Ngeke imbali le. Nangifuna omunye ubaba la mkhulu. Mana imise kanje bese isithoma. Yebo. Yani. Ikhona la. Awuzi salinde umgabadeli mkhulu hey. Awushaya lezi zitsha ke lezi yazi. Lezi zitsha lezi. Ivithi. Zitsha kaze nivule mkhulu hey. Ibo mkhulu isipho lezi hey. Yabona la uthole inakhudiyana mkhulu yangempela la hawo mabhodo khona yonke into mkhulu lezi ezangokhisimuzi lezi mkhulu yes ezangokhisimuzi lezi ngithi yabona ugogo kumele akufakele zona ngokhisimuzi yeah uyiphiwe nje phi mkhulu khona ngisho ipuni laza kanokusho la yeah hayi mshuwo oh namabhawu la Kade kwahlala kumele ngabe kade ngakuletha yabo yabona ngizofaka ufaka tea bags la akakabona mawakho hayi ngelinye ilanga uzobona ingcono uzobona nje egenge le imali hayi mana ngibona le phone rasta ngibona le phone yami yeah mfowethu umuntu akabingelele so wenza wona umcimbi lo wokuzovula so yeah ngani wami khamba kahle awusondele ngala yeah kunzi yethu le TS angazi asibonane ngamehlo bafowethu but kodwa umsebenzi wakhe iwona wasenza ukuthi saba kanje mfowethu lo uyena wayenza ugesi la ekhaya khanya yonke into la khanya ngendlela esimangaliso so wanikela nje umfowethu naye ngokuthi esize so siyabonga nje kakhulu bafowethu mhlambe nokuthi umfowethu elekelele kanjalo so qhawe mfowethu ungazazisa nje yeah ngiyabingelela abafowethu igama uThabani ngowasishe ngikhona uzome ngala ngikhona la eNanda anawo ya ngiqala phansi ngani wami yeah ngiyabingelela igama uThabani ngwakasishe Sibongo ngikhona la eNanda umsunguli nje wesikole iTS Domestic Electrical Institute esithema besibona umfowethu uKing Zoso esukuma enza lolu hlelo lokanje emphakathini sathi nathi asike singasali ngaphandle sathi siyacela King Zoso weva la uhamba khona mawenza lolu hlelo siyacela usithinte ukuze sibone ukuthi nathi kuphi singakwenza ngoba asinazi imali lezi ezifakwa abantu kodwa ke ngenhlanhla kaNkulunkulu wasipha amakhono
athile siyakholela ukuthi lo gesi engikwaziyo ingoba nakho uNkulunkulu wayithanda ukuthi ngikwazi ngakho ke kuwumsebenzi wami ukuthi ngibuyisele kuye lokho angipha khona iyona indlela ke nami engenza ngayo le yokuthi ke njalo ke makukhona mhlambe la kusizwa khona nami ngisize ngenhlanhla kumkhulu kungomunye wabantu abasizayo bese ngaqali ke nokho sake sasiza nabanye komlazi kusakhona i-ladies house sasambala no ladies house lapha njengoba sesila asigcini zoso sisazoqhubeka so utholakala kuphi mnganami ukutholakala ke mfowethu ekwi-page lami la ka-Facebook lapha nguThabani Smith Sishi ibizwa nje kanjalo unfortunately ke bengakathuthuki kahle leli ke lomsebenzi kodwa nalo sinalo i-TS Domestic Electrical Institute kodwa ke inamba kuyona into esheshayo ngoba phela sesaphela ngabo vele WhatsApp nokufonelana singafona noma inini u081 2367 579 081 2367 579 so kufona umuntu onjani bafu Baxise nalokho lapho baba sikabili siyazisebenza ngogesi sisebenza nje lothi sifakela abantu ogesi emphakathini nanoma ikuphi kanjalo namasola ngaphezulu kwalokho abantu sibe sibafundise futhi King Zoso njengoba ngishilo nje ukuthi siyikhampani efundisayo kahle kahle siyisikole in fact so abantu siyifundisa awukwazi ukuthi ngempela umuntu wesilisa uyindoda yakwenu ubizwe kuthiwa ngibizwe mina kuthiwa ngizoshintsha iplug mfowethu ngeke ndoda ngeke at least asikhulume ngogesi abakhulu abangaqaka it's fine but lezi zinto uma plug ama lights nani siyakufundisa ukuthi ukwazi ukuzenzela futhi nawe ukwazi ukwenzela nabanye bomakhelwane ngoba sazi ukuthi imisebenzi ayisatholakala kalula at least akube khona something esenzayo singabantu sikwazi ukuthi sithuthukisane ngamakhono ilokho babe sikwenzayo hayi bafethu siyabonga sethemba ukuthi umfowethu mhlambe unizokwazi nimshayele bafethu nimnikeze umsebenzi kulabo abafisa ukushayela ugesi muhle kakhulu uma ungasubuke nje labo yabo nje lakhanya ama light nangaphakathi useqophele phezulu kakhulu umsebenzi wawenza nje bafethu ngaphandle ukukhipha nje isenti material yakhe ugesi owakhe izandla zakhe asikayi sibona njengoba sibonana nje namhlanje siyaqala ukubonana kodwa ngamsende location ngoba izinsuku zethu ikhazi zethu beziklasha so siyathokoza kakhulu bafethu cabanga mhlawumbe silinde abanye abafethu njengamanje hayi kuzolunga hayi sibonga yes The telephone number so sifuna ukuzozwa ukuthi lento esuke yenziwe ominister qhawe hey baba ukuphi kanti qhawe sizozobela ngaphakathi kuphi lapho lapho phezulu lapho ngaphezulu oh all right bafethu sisafuna nje ukuzozwa ushaya ivideo lapha ozodlamini sondela bafethu iza ngala ivene zitsha nawo sisafuna ukuzozwa bafethu lento ehleli izwa ominister ukuthi iskero kanti siyasinda noma silula safuna ukuzoqhumisa la iribbon ayi afana shayivaji ho mlando lona safuna ukuzozwa impela uyabona bafo lapha wawubona le ndlela naye enye indlela siyakhala naye la nje kwamakhelwane nanzi yabo okay so titha wala ekhaya washawa stroke okay so I know sebenza umuntu akwenza umuntu nemfowethu yabo so sisazoyibona ugesi wabo lo lo net yesterday ukhona ula isigubhu sakhona nasi lesino plastic lesino plastic isigubhu sakhona
Okay. So nje into ekanjalo sambe siyanceda nje Hayi kosebenzeka. siyasiza nje mfethu hey leyana ke yashayela umphakathi Oh yeah. ya amandla nje abantu imali zabantu leziyana Hayi no bese ayikho inkinga. imali nje mfethu zabantu abantu bafaka imali njengoba wabona nje waphuma into enje ya Hayi no ayikho inkinga mfethu. so nje mfethu Sizofika nakhona. ya Sizofika. ya ngicabanga sekubambezele nje into encane kulomjitho wakhaya ya ke qhawe so bafowethu iyona nje lento le eyenzakela awuhlehle rasta esiyele so khona mkhamba kahle ya so into nje kanjalo nje into ekanjalo bafowethu so siyabonga kakhulu bafowethu ngesupport nisinikeza yona le isenza sikwazi ukuthi support abanye abantu bayazi abantu na umsebenzi kamfowethu la so yiwo umsebenzi kamfowethu lo wenza osenzele ugesi asikhokhanga ngisho leminyama isenta so na inamba yakhona wenza ugesi ufundisa abantu ukushupha ugesi na ama payment akhona na ama location akhona banawo so ya so nje bafuna ukukhombisa hlahle ukuthi suka phi nalendlu umkhulu kulala la ulala kulendlu oza ngala rasta umkhulu ulala kulendlu le bafethu lendlu le iwudaka so mungasuyibheke nje so irawunda yonke so mungasuyibheke nje bafethu isesimene singekho right yabo ukuthi ngingene ngala kodwa nje bafethu yona lendlu le so simfezeleke iphupho lakhe umkhulu ngiyacabanga ukuthi nayo ayifisa ukuthi elale endlini eyisitini endlini right yabo ngeke ngize ngisho ngithi iu best yabo noma mhlambe kwakuyi dream house yakhe but kodwa ngiyacabanga ukuthi ukusuka from odakeni endlini eyudaka to esitinini kukhona mehluko khona yabo nje le genge le so ya into ekutshela yona ukuthi bafethu lendlu le hayi indlu nje engekho kahle yabo la seyangeneka la hey marod yabo so into nje kanje bafethu so njengobona nje la ukuthi osho usuzobuyela ngawe ne Ngicela ukuthi ungepha neyithombe ezimbalwa lezi ehambisana nalento besikhuluma ngayo mazikhona esedosi ayikunzima hayi noma ngasabanga yonke into obuyisho ithoma mhlawumbe mhlawumbe awu andizothi nje izindlu la ngaphakathi oh right kuhamba kahle kodwa ngalapha Uzokhuluma ndazo odokotela bodokotela bani so washa stroke man yeah so washa stroke uzokhuluma ndazo odokotela man ofuna ulalela ukhozi mkhulu hawu madoda uyilalela nje wena mkhulu ukhozi uba move umsakazo omaziyo lapho khosini Oh, usho nje usuyalalela nje ngikhulume bana awumazi utshatha umule iqhamuza le uba ulo awumazi lo umuleka len iqhamuza mkhulu ngithi awumkhulu awumazini mkhulu utshatha awumazi utshatha ngiyamazi utshatha hawu marora utshatha ngiyamazi umazela kanjani mkhulu ngiyamazi utshatha abangembona utshatha noma ngekhola lapha emsabazweni ngimbona oh yeah yeah no lady D ngiyabazi hayi ayishuthi inkunzi ngempela utshatha amadoda hayi inkunzi utshatha hayi
Hayi ngiyakuzwa mkhulu hayi. Hayi mkhulu uzizwa kanjani nje mkhulu? Hayi. Uyangena phela mkhulu namhlanje. Cha ngijabula nje emphefumulweni wami. Yeah. Impela ngijabula impela nje. Yeah. Ngoba ngithi kumfana ngithi mfana uzoku ungiyeke khona lapha elangeni ngihlakela lethi wenzami. Ngiyibuka. Ngithi yabo nje la mkhulu inazi isihlalo sakho unesihlalo sakho. Uyasuka ngale ematsheni manje. Yabuke. Hawu. Hayi mina Hayi mkhulu uNkulunkulu unamandla mkhulu hayi. cha. Mina ngibonga uThemba. Yeah. Ngibonga uThemba. Yeah. Ngoba wathi umuntu ongithandayo nami ngomthanda. Yeah. Yeah. Hawu. Hayi simanga lesi hayi. Hayi Ngoba simanga. ngithi bathu bami inkosi nibusisa. Yeah. Hayi inkosi nibusise bathu bami. Hawu. Wawunalo iphupho mkhulu ngithi lokwakho. Lokwakho nje indlu. Hayi ukamba manga. Ukamba manga. Wawunalo mkhulu. Ngikhamka konje. Ngisukape ngafukana ukuthatha usowakhile. Kuthe la kusakhile lo mpala lo olapha phesheya. Athi mina hawu. Madoda ngoba yini. Hayi. Athi ngathi ngizobona. Nempela kwathi akuphelanga sonto hawu thi ngathi hawu ingizi ngathi nje. Yeah. Hawu. Hayi Umlando mkhulu. Yeah. hawu. Kunosisi mkhulu njengoba manje kutshela ukuthi unikeze nazi izitsha. Uthi nje ezakho mkhulu. Hawu inkosi imbusise. Yeah. Inkosi imbusise ngathi noNkulunkulu angambheka lapha ekhona. Yeah. Hawu hey. Yeah. Inkosi ngani. Yabo nje lezi mkhulu lezo Christmas. Hawu ngizodla kahle ngokhisimusi. Hawu. Hayi mshuko mkhulu hayi. Hayi. Ngadlile isitsheke sibesibhokoza amagundana. Hayi ngeni kundana. Hala ngeke. Ngeni kundana. Hawu dothi. Ngeni. Madoda lawo. Ushembu uyisimanga mkhulu. Awuthemba isimanga ushemba. Yeah. Manje wawukhona ngesikhathi soba nje mkhulu. Waza ngala rasta. Wawukhona ngesikhathi soba mkhulu. Kuphi? Esontweni. Hawu. Mina ngafika kusekhona ilanga. Oh ya ilanga lamalanga. Lokubathiya. Ngafika kusekhona ilanga impela mina. Kusekhona ilanga. Yeah. Isilwane. Lalenza nje mkhulu ngalezi ayikhathi. Isilanga hey. Ngoba into manje sayikhuluma nje lapha nje bathi simele lapha nje. Sathi hey lento akangifuni manje la. Awusuka. Ngakayenzeke futhi. Awusuka. Ngakayenzeke. Hayi. Ngakayenzeke. Athake uthandaya kenze. Awusuka. Uyobona ngabantu behlakazeka. Kodwa ke thathe zona ngoba lalilona libona maselenzi into elibambe likhombe komo sibamba nayo kwambamba inkomo sihlabe inkomo lithi dlanini. Awusuka. Awuyilanga. Nothingi futhi waba khona othingi. Ngaba khona osengweni naku lo ozala uthingo. Unyazi. Awusuka. Anginayo. Nonyazi futhi uke wanje kulona wahamba nakakhulu. Ngama konhlangakazi ngonyazi yonke indawo. Awusuka. Yonke indawo. Konke koPortshepstone ngihamba nonyazi. Awusuka. Hawu. Ayichayele ayilakuphilisa mkhulu lakuphilisa. Iziphi nje imanga wayibonayo onyazini ezenziwe onyazi? Unyazi? Yeah. Hawu zenze imanga zalo. Yeah. Ngoba mathike kakhuluma into eyenzeka. Yeah. Ayish. Akhuluma into eyenzeka. Ayish. Uthe noma sekufika othengweni lo thingo le
yakhuluma wabona la kwenzeka bolokho hayi madoda imapha amazwi mkhulu asho uNyazi ngoba khona manje wake wawasha la uthi impela uNyazi lwasha impela uNyazi ukuthi kuzokwenzeka Nyaza kayi nombuwabo futhi wena namandla ilanga ilanga kulo hayi nyakuza ukwabona oNyazi hayi nyakuza hayi ziyakhala mkhulu hayi Nkosi hayi nayi yakhe hayi iyo le genge le hayi egenge ebambezelayo le hayi labo meya laba hayi labo meya banamaphutsi hayi ngiyazi leto mina mkhulu hayi labo meya laba nasi manje iskero madoda lesi sibize 200,000 mafowethu iskero lesibize 200,000 leskero so iskero lesi hayi ngeke ayasiqhumiseni bafowethu hayi okumlando nje akekho gogo manje awusikhiphe lapha awupheze letha nazo 3 ezakho mkhulu zihlale ephaketheni mkhulu ekuswenke kanje phela ubona usitshele phela uswenke ngizongile hawu phela waswenka nje ngabothi hayibo madoda oh mkhulu ya so ayimkhulu ngeke ungasondela mkhulu ngala sikunikeze mkhulu ukhe uzani maqhawe ya so umuntu akabonge ke bazalwane kade saselifisa lolu suku uzani phela madoda mkhulu uzani phela endlini yakho wenze njani mkhulu hayi kwenze njani uyabona ngifika ngihlalile awusuka ngihlalela lokho kusenje ngihlalela ngihlalele mhlambe komshonelanga ngihleli mkhulu hey manje mkhulu ungabusahlala mkhulu phansi ziyakhala manje so bafowethu siyabonga kakhulu bazalwane wona umsebenzi kade sasifisa ukuthi usuphazamisa mfethu wona umsebenzi kade sisofisa lo ukuthi kube impumelelo bafowethu so njengamanje imisakaje Dlamini ushayina nakho njani so kanje iskero sibe u200,000 bafowethu kwamasipala so lokho iripini bafowethu ibe u500,000 oza cha wenza so bafethu oyiqhawe leli bilona kade senzela ugesi bafethu akazithenga ngisho iglobe so kusukela nje intambeni khona isigubhu khona yonke into leli qhawe elenza konke so so nje sedlulisa nje khona ukubonga amaqhawe lawa yona ade supporter bafethu ngehlabathi nangezinye izinto futhi semaceleni nayo inkabe yami ladi supporter ngosimende bafethu sidlulisa nje okukhulu kakhulu ukubonga umgabadeli bafethu abantu abafuna ihlabathi abafuna amatshe abantu abafuna osimende abantu abafuna ama blocks bafethu akukho lapho ongahanjwa khona usenanda useverele muse kwamashu kuphi nendawo enhanda semzinyathi seNewlands seba khona lapho link area hayi Mike ifayini link area so bafethu ungakwazi bafethu anisize so ngalezo zinto lezo mfethu utholakala ubinamba 0659074572 uyisho mfethu 0665 ithinta nje ungabi ngibona lapha mkhulu 0659074572 abantu abafuna lezo zinto bafethu so njengamanje mfethu siyabonga kakhulu
sithi nje bafowethu umkhulu namhlanje simnikezwe ukhiye wakhe kumele ngabe kade awuthola Amen. mkhulu Amen. elosuku wemkhulu uzoyibambela mkhulu suku wemkhulu uzoyibambela mkhulu woza mkhulu hey libiza ka 500,000 mkhulu leli ribbon leli na mkhulu ukhiye mkhulu sicela nje ufanqaza la nali ribbon la siyafaqaza Ngumfana wami khona. bamba mkhulu ukhiye faqa Uqhaza akayibani. naziya bafowethu akunjalo awuvule vula bafethu singene vula singene mise kanje baba leyo Ngiphukisana phansi. umlando bafowethu umlando umkhulu kakhulu bafowethu umlando nje umkhulu kakhulu Manje ulate ke mfethu amanzi ayi uNkulunkulu bafethu hey na ubulate nje hayi mina ngifikile ngajika la usasekhonopya so ngena waza rasta wozani bafowethu wozani how too much engeke unesikole sokufundisa lo mbhemu fundisa abantu angithi yabo bafowethu now ugesi lana kuyaphaqazwa la so nje bafowethu yehlisa uyanyusa la yona ugesi bafethu lo owenziwa lo mbhemu lo maplagi la bafethu mahala bafethu usupport bafethu umsebenzi bafethu ya nakho yabo istofu hayi abayikema so ikhona bafethu zami ayizamile bafethu ongama powers ethu na marketing bafethu umbhede woza mkhulu uzola lembhedeni Bethe uzula ngala. izoloto leyo so into kanjalo uhlekazi phakathi mkhulu na umbhede mkhulu Ukonile wena. hayi yazi mana yazi lo muntu lo Sikero lesi bafethu sihamba naso oxingene noma singashiya kodwa sisoclaim esinye yasoclaim esinye so 200,000 isikero lesi khulu woza mkhulu Ukule bahambe la. hayi bafethu sekusekhupana namkhulu bafethu hayi bafethu hayi enzani manje madoda yachester lapha lisekhaya lo sokuthi wena oza mkhulu uzobona umbhede wakho mkhulu sikushiye kahle mkhulu embhedeni umbhede wakho lemkhulu manquzumela lo mkhulu Akenhlale. manquzumela lo mkhulu akuhlali mkhulu Akenhlale. ugogo kumele kufice la mkhulu ugogo mele ungabusaphuma mkhulu mkhulu mele ungabusaphuma mkhulu la Ngabe ngizapha. awalala njalo ugogo uzokufica lana ugogo mkhulu yes Okay, ngiyabonga bafela. ya ingeke mkhulu impela hayi siyabonga kakhulu mkhulu uNkulunkulu abe nawe mkhulu akayibongela mkhulu Ubonga mina ngibonga ushenga ngayo. Yabonga ushemba wakho. Andike nje indebe entenyenza bafana. bonga yena mkhulu ushemba Uyabonga ushemba Nkosi impela. hayi siyabonga kakhulu ke mkhulu Yebo siyabonga. uphile khesha lami yeso leso ngizokubona qhawe lami yeso Awu ngiyajabula. Awu ngiyabonga. ya qhawe lami hayi bafethu siyabonga kakhulu awukazi ugogo ngoba ugogo mana wena khuyana welo woza ngalawa laba futhi ngiphethe izitsha la ngiyathemba ukuthi ziyabonakala awushaya ba bafethu lapha ngiphethe izitsha so izitsha bafethu zanike lo omunye umama so cabanga ukuthi mhlambe ela sibheke nje ukuthi injani nazo zobuka izitsha la so izinto ezikanjena ngoba sentshontshobhana nomuntu madoda nenzani manje madoda phela niyakhona ukuthi usekhaya hey so siza wena thina la hey ningi kakhulu lezitsha lezi hayi ayikho into engekho la gogo amabhodo yonke into Christmas wakho nje uzobunqenqe nakho bona nezitsha nayo yonke into wena sifuni wenani hambe nawo ke mkhulu ukhiye hambe nawo gogo ukhiye hambe nawo
Khiye. Hlale kuwena ukhiye lo. Ipuni noba laba. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Ayisizwe nawo wasekhaya, ngawugcina nini uNkulunkulu. Hayi siyabonga. Siyabonga ke mama. Ipuni lezi. Ya. Hayi siyabonga. Amen. Hawu siyabonga mama. Hayi. Into engase sikose bekuhle kanje. Hayi siyabonga. Hawu uNkulunkulu mama. Siso sasinoNkulunkulu esasikuthwele. Hawu. Phela wasekhaya ubanana yini. Siyabonga kakhulu mama. Amen. Hayi.